Zdravo, ja ću da vam pokažem kako da napravite ikonicu za foldere ili za igrice, za bilo šta, kako ga poželite. Prvo možete skinuti ziku sa interneta i da je napravite u Paintu, ili u Paint, ne, tu nebitno koji je program, Gimpu. Onda sačuvate tu sliku, ali kao PNG, jer je vrlo bitno da se šuva kao PNG ili iku, inače neće moći da vam sajt za konvertovanje, nećete moći da učitete. Posle idete na taj sajt, stavit ću vam link u deskripciji. Browsujete sliku sa ekstenzijom PNG ili ICO se piše, kao da kažem ICO. Nađete sliku i kliknite Go. Eto, i sada sa desne strane će da vam se pojavi da skinete tu ikonu. Jednostavno vi skinete, prosto jednostavno. Minimizujete, mislim smanjite prozor, prebacite na desktop ili odete download, sve više vam prebacite na desktop. Onda smanjite ovo, što da pričam, i zamenite ikonicu. To je jednostavno. Ja sam imam mnogo ikonica i svidilo mi se, što da vam kažem. Mogućnosti ikonica. Mogao sam od svog Windowsa da napravim Apple Windows. To je bilo. Pogledajte mi desktop. Isti Apple. Samo još folderi. Eto, vidite. Prosto jednostavno. Hvala lepo i doviđenja.